बर्तमान गार्ल्स गाइड केएमसी सरकारी बालिका उच्च विद्यालय प्लाटुन जातीय पताकाको सम्मान देवा सहित मुख्य अतिथिले मध्य अभिवादन जनाउँछन्ति। युथ डाइरेक्टर महिला उच्च विद्यालय प्लाटुन पदमपुर जातीय पताकाको सम्मान देवा सहित मुख्य अतिथिको प्लाटुन पदमपुर जातीय पताकाको सम्मान देवा सहित मुख्य अतिथिको अभिवादन जनाउँछन्ति। जूनियर रेड क्रॉस टाउन उच्च विद्यालय प्लाटुन सेवाने मध्य जातीय पताकाको सम्मान देवा सहित आरंभ हो जाएगी। कमांडर केटीआर साहू अधिकारी सेरिमोनियल मार्च पास्ट नेतृत्व करते विभिन्न शिक्षानुष्ठान एनसीसी रेड क्रॉस स्काउट गाइड एवं सिविलियन एभली भाव में 45 दल अंशग्रहण कर सरस्वती विद्या मंदिर भूतल खाद्य परिवर्तन समिति खाद्य ताले ताले प्रतिदिन पाद को पाद मिलाई देश समर्पित भाव नहीं आग को बढ़ी समिति सीनियर डिवीजन एनसीसी प्लाटून अंचल प्रदेश प्रमुख से मुख्य अतिथि को अभिवादन जनाउछन्ति। जातीय पताका को सम्मान प्रदर्शन गरी खाद्य ताले ताले पाद को पाद मिसाई आग को बढ़ी जूनियर डिवीजन एनसीसी प्लाटून आर्मी स्कूल पदमपुर सेवा मध्य मुख्य अतिथि को अभिवादन जनाई जातीय पताका को सम्मान प्रदर्शन पूर्वक खाद्य ताले ताले पाद को पाद मिसाई आग को बढ़ी सारी बर्तमान महिला यूथ रेड क्रॉस महिला कलेजर जातीय पताका सम्मान सहित मुख्य अतिथि अभिवादन जनाउछन्ति। घोष दल राज्य ताले ताले विराट सहित आगे जाउछन्ति। स्काउट अर्बन स्कूल पदमपुर प्लाटून सेवाने मध्य मुख्य अतिथि को अभिवादन जनाइबा सहित जातीय पताका को
ସେମାନେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାର୍ଲସ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଟିଏମସି ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ୟୁଥ୍ ଡିରେକ୍ଟର ମହିଳା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପଦମପୁର ସେମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। सरकारी बालिका उच्च विद्यालय कल्याण विभाग पदमपुर ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଜୁନିୟର ଡାଇରେକ୍ଟର ସରସ୍ୱତୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପଦମପୁର जूनियर डायरेक्टर सरकारी बालिका उच्च विद्यालय प्लाटुन पदमपुर हमारे जातीय पताका को अभिवादन सम्मान सहित मुख्य अतिथिको अभिवादन जनाउँछन्। जूनियर डायरेक्टर सरकारी बालिका उच्च विद्यालय कल्याण विभाग प्लाटुन पदमपुर हमारे जातीय पताका को सम्मान देवा सहित मुख्य अतिथिको अभिवादन जनाउँछन्। जूनियर डायरेक्टर टाउन उच्च विद्यालय प्लाटुन ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିଥି ଓ ଜାତୀୟ ପତାକା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ସିଭିଲିଆନ ଅଞ୍ଚଳ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ଲାଟୁନ ପଦମପୁର सिविलियन महिला डिग्री महाविद्यालय प्लाटुन पदमपुर सिविलियन महिला उच्च माध्यमिक विद्यालय प्लाटुन पदमपुर मुख्य अतिथि एवं जातीय पताका सम्मुखरे सिविलियन ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लाटुन पदमपुर वर्तमान मुख्य अतिथि एवं जातीय पताका सम्मान देउछन्ति। सिविलियन पदमपुर नर्सिंग कॉलेज प्लाटुन पदमपुर वर्तमान मुख्य अतिथि ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସିଭିଲିଆନ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସିଭିଲିଆନ ଆଦିବାସୀ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପଦମପୁର ସେମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। सिविलियन टाउन हाईस्कूल पदमपुर अध्यक्षମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସିଭିଲିୟନ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପଦମପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରନ୍ତର ସହିତ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଭିଲିଆନ ପଦମପୁର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପଦମପୁର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସିଭିଲିଆନ ଏମିଟ୍ ଲାୟନ୍ସ ଗୁରୁକୁଲ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପଦମପୁର ସେମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। सिविलियन विनर राइट फ्यूचर प्लाटुन पदमपुर ମଧ୍ୟ अति सुंदर सहित ସେମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। सिविलियन लाल बहादुर शास्त्री उच्च प्राथमिक सम्मुखରେ ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧ ପରିଷଦ ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ
জাতীয় পতাকা সম্পূর্ণ ওয়াসি অভিবাদন জনাচ্ছি সম্মান জনাচ্ছি বর্তমান বিরোধন করে আমার জাতীয় পতাকাকে সম্মান জনাচ্ছি রক্ষাপড়া প্রকল্প উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় কদমপুর বর্তমান আগেই দাঁড়িয়েছেন এবং আমার মুখ্য সম্পূর্ণ পৌঁছে সারিছেন এই বিভাগ কদমপুর বর্তমান আমার জাতীয় পতাকা সম্মুখে সম্মান সিভিলিয়ান বালক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সিভিলিয়ান বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ବାକ୍ୟ ବାଳିକାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମିଶାଇ ଆଗକୁ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ପଛେ ରହିଛନ୍ତି ସିଭିଲିଆନ ଗୋଲମୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସିଭିଲିଆନ ରଜାପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ସିଭିଲିଆନ ଲାଲ ବାହାଦୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅତିଥି ରହିଛନ୍ତି ସିଭିଲିଆନ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମେହେର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ସିଭିଲିଆନ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ବାଳିକାରେ ଆଗକୁ ଭାଗ ମିଶାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ସିଭିଲିଆନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ସିଭିଲିଆନ ଜେନ୍ ଲାୟନ୍ସ ଗୁରୁକୁଳ କ୍ଲବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ফোন করে পড়িয়া না যাব তো সরাজিমা জেল জেল অভিবাদন জଣାଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସଲାମି ଦେଇ ବାଳିକାରେ ଭାରତ ଭାଗ ମିଶାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ 45ଟି ଦଳ ଆଦିବାସୀ ସେରିମୋନିଆଲ ମାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି बहुत सुंदर भाव में कार्यक्रम चली सुंदर भाव में छात्र ताले ताले पुरुष ताले ताले छात्र छात्री मैंने निरंतर प्रकाश कर हाथ को हाथ में गोड़ को गोड़ में आगे जाऊँगी अति सुंदर देखा जाऊँगी परिवेश गोटे जातीय परिवेश आज अगस्त